Isiteshi somsakazo Ukhozi FM selimemezele indlela entsha yokuqoka ingoma ezohlukanisa inyaka. Lokhu kwethulwe umphathi-siteshi uLwazi Mthabela nengxoxo abekade nayo nabezindaba. Engxoxweni yakhe abekade nayo uveze ukuthi isiteshi sizokhipha-ke izingoma ezingu-20 ezihamba phambili, bese ukuthi-ke abalaleli bezobe sebevota kuzona lezo ezingu-20 bekhiphe ezingu-10 ekuyizona ezizongena emncintiswaneni wengoma ezohlukanisa unyaka. Ukuvotela-ke izingoma ezizongena ku-top 10 kuzovuleka kusukela ngoLwesihlanu kuyoze kushaye umhla ka-26 kuNovemba. Kuthena-ke kusukela ngomhla ka-1 kuDisemba kuya kumhla ka-31 Disemba emini kuyobe kuvotelwa i-top 10. Izingoma-ke okuzokhethwa kuzona kuzoba-ke izingoma eziphume ngoJanuwari kusukela ngomhla ka-1 kunyaka ka-2025 kuze kuyogcina kumhla ka-31 ku-Okthoba. Kanti-ke ukuqoka kwezingoma kuzobhekwa-ke laphana-ke izingoma ezihamba phambili ezinhlelweni zomculo ezifana ne-Top 20 Chillers, baphinde bebheke emshinini wabo wokudlala umculo obizwa ngeDira. Kuzobe sekuphinde-ke kunikezwa noma kuthathwa iziphakamiso zabasakazi ngaphambili kokuthi-ke kuze khanjiswe-ke laphana-ke kubacwaningi mabhuku. Uzokhumbula-ke lapha ekhaya ukuthi indlela ebeyisetshenziswa ngaphambilini bekade kudedelwa abalaleli ukuthi-ke bephakamise-ke izingoma abazithandayo, kuphinde kucelwe nabasakazi ukuthi nabo benze okufanayo. Bekuthi-ke leyo ngoma-ke isuke ivele ohlweni labalaleli, iphinde yavela ohlwini labasakazi, bese iphinde ivele nasohlwini lomshini. Iyona-ke ebeyibeke seyikhethwa ukuthi ingene ku-top 10. Kodwa-ke kulokhu kuzokwenziwa ngendlela eyehlukile njengoba-ke Ukhozi luzokhipha i-top 20 kusasa ngomhla ka-14 Novemba. Ukhozi lizobe likhipha u-top 20 okuyiyona abalaleli abazokwazi ukuvota kuyona ukuze kuphume i-top 10. Bafowethu, ngicabanga ukuthi konke kuhlelo bala. Mhlambe makukhona imibuzo ekhona ingavela ngezansi ku-comment section. Ngiyacela-ke bafowethu niphinde nihlale nathi la ekhaya nilisupport leli page, nilikhulise, ni-like, ni-comment, niwashare amavidiyo. Ningakhohlwa-ke ukuphinde ni-subscribe la ekhaya. Mina nani sizohlangana kusasa sesibungaza-ke laphana noma sesibheka i-top 10 ezobe iphumile ukuthi wena ngabe uyibona injani. Mhlambe nje ungangitshela ukuthi-ke yiziphi mhlambe izingoma ongafisi ukuthi zisale ku-top 20, izingoma noma-ke ingoma ongathanda ukuthi ibe khona ku-top 20 naku-top 10.